Luke chapter 1 and verse number 16. Kung nasa amen? Tanamaning do palihog para sa pagbasa plong sa Diyos. Luke chapter 1. Luke chapter 1. All right, paminaw kajut. Let me explain to you what's going on here. Shh. Diri sa Luke 1, verse 16 and 17, ang anghel si Gabriel nagastori ni Zacharias. Kinsa si Zacharias? Ang amahan ni John the Baptist. So si Gabriel nagsaad o nagsulti, nagpahibalo ni Zacharias nga ang iyang asawa, mga anak, o ang Diyos mo gamit ni John the Baptist nga siya ang muuna ni Jesus Cristo, mag-andam sa tao para sa pag-abot sa Messiah. Luke chapter 1 verse 16, and many of the children of Israel shall he, John the Baptist, turn to the Lord their God. And he shall go before him, before Jesus Christ, in the spirit and power of Elias. Kinsa si Elias? It's Elijah. Elijah from the Old Testament. What is Elisha in the New Testament? Elias is Elijah. I forget. Eliseo. Well, that's Messiah. I'm trying to remember that. Anyway, Elias is Elijah, but I forget who Elisha is. What's interesting is John the Baptist, Morag Tinuyo, he dressed like Elijah. But the Bible said he would come in the spirit of Elijah, and he wore clothes like Elijah wore. Elijah wore a leather belt, and he wore like a rough type garment. And John the Baptist, probably intentionally, dressed just like Elijah. And sama gyud siya, nagwali siya sama ni Elijah. And what do you know about Elijah? Isog gayud siya, walay kahadlok, nagtindog siya atubangan sa daot ang hari si Ahab, nagyon niya ang Diyos mohukom niya, wala na ulan, ang Torah kumusulti. That was Elijah. So John the Baptist sama gyud kaniya. Verse 17 pag-usab, and he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Asaya, ug daghan sa mga anak sa Israel iyang pabalikon sa Ginoo nga ilang Dios. Ug siya magalakaw sa iyang atubangan diha sa espiritu ug gahom ni Elias sa pagliso sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak ug sa mga masinupakon ngadto sa kaalam sa matarong sa paghimo nga andam sa usa ka katawhan nga inamdam alang sa Ginoo. The angel, si Gabriel, nag-quote siya dari gikan sa propesya sa Old Testament. At the very end, unsay last book sa Old Testament? Old Testament, Malachi. Let's go back to Malachi chapter 4. Ug basohon nato ang propesya gayud tungod na gamay nga kaliinan sa Malachi, additional details nga wala gisugilanon. Is that way? Gisugilon. Why am I adding sugilanon? I don't know. A story kana. Gisugilon sa anghel. Kunana, Malachi 4:6. Kunana, say amen? Amen. And he, kinang prophecy kabay ni John the Baptist, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Ug siya, si John the Baptist, moliso sa kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak. Ug sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan. I'm going to disagree with their translation. They say, basin ako. No, aron dili ako mobot ug mohampak sa yuta pinagi sa uskatonglo. Later, I want to look and see if we missed that. I want to make sure we didn't. I want to look at that in the Visign Bible, JD. Let's check. I want to compare it and see if Malachi 4:6 uses basin or aron dele, because I think that should be aron dele. Tonight, my message is very simple. Paminaw na ko palihog. And I'm going to basically preach the same truth over and over from different verses in the Bible. So my message tonight is one of the greatest hindrances to getting right with God. Uban sa or usa sa pinakadakong babag sa pagpamatarong uban sa Diyos. One of the greatest hindrances
to getting right with God. Kini ang mensahe, nagplano ko, nagwali ganiyang buntag. Dayon, ang Diyos may atang nagkoglaing, nagandam ko nini sa Friday. And of course, this morning I didn't preach it, so I'm going to preach it now. One of the greatest hindrances to getting right with God. Magampon ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. My Father, would you please bless the message this afternoon, Lord? Would you give me physical and mental and emotional strength to deliver the truth that you laid on my heart so clearly this last Friday? Holy Spirit of God, would you help me to preach your word clearly and powerfully? Holy Spirit, please fill me. Use me. Lord, I pray, God, that your strength would be made perfect in my weakness tonight. Lord, I'd like to have the energy to run around and jump up and down and holler and scream, but I don't think I've got that tonight. But would you help me to get the truth across one way or another? Lord, would you work in our hearts? Bless the message. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Murag, kitang tanan, kabalo sa story ni John the Baptist, siya ang forerunner of Christ. Sa English, forerunner meaning nag-una. Ang Diyos nagsaad sa tibok Old Testament nga siya mo padala og manluluwas nga mamatay sa cross og mobayad para sa sala sa tao, ilubong, mabanhaw. Ang naidagang prophecy sa tibok Old Testament kabayan sa tao gitawag Kristo, sa New Testament, sa Old Testament gitawag Messiah. Meaning the anointed one, dinihogan, ang gipili sa Diyos. Pero naipipila kalain propesya sa Old Testament kabahin sa tao nga gipili sa Diyos nga mag-una sa Messiah aron magpaandam sa katawhan para sa pag-abot sa Messiah. Si John the Baptist gipili sa Diyos para sa special nga responsibilidad. Siya kinahanglan magpaandam sa tao para sa pag-abot ni Jesus Cristo. Look with me again at Luke chapter 1 and verse 16. Let's go back to our text verses. Luke chapter 1 and verse 16. Luke chapter 1 and verse 16. Kunana, say amen. And many of the children of Israel shall he, who is the he, kinsaman siya? John the Baptist, shall he turn to the Lord their God. Ug daghang sa mga anak sa Israel, iyang pabalikon sa Ginoo nga ilang Diyos. Anak ko pangatana, kung ang tao kinahanglan pabalikon sa Diyos, matarong ba sila uban sa Diyos? No, layo na sila gikan sa Diyos. They need God, need someone to bring them back to God. So ang Diyos nagsaad diri nga si John the Baptist kamiton sa Ginoo sa pagpabalik sa tao ngadto sa Diyos. Help people get right with God. Ang Diyos nagpadala sa maguwali aron mutabang sa mga tao nga magmatarong uban sa ilang Diyos. By the way, that is still the reason God sends us preachers today. I preached about that last Sunday night, I think, from this very text. God uses your pastor and the preaching of God's word to get you right with God and to help you stay right with God. Kanamo rasam kanunay kinahanglan ta og pastor. Dali aron siya magpa-under gayud sa atong kinabuhi, pero aron makatabang siya namo nga English to keep our hearts right with God. Now, look down at the end of verse 17. We just read verse 16. Look at the last sentence in verse 17. To make ready a people prepared for the Lord. Sa paghimo nga andam sa uska katawhan nga inamdam alang sa Ginoo. In English and Visaya, you only have the word andam for ready, and have ready and then prepared. So andam o inamdam. So what we see is a sandwich here. Okay, let's up tayo sandwich. Amerikano ko, ganan ko sa sandwich. Lamig yun ang mga sandwich. Peanut butter and jelly sandwiches, nindot kaayo. Bologna sandwich, okay naman, pero mas nindo peanut butter and jelly. And dalit na kumukaon niya na kay ang bread na gluten, o ang peanut butter and jelly na sugar, pero lamig gayod gihapon. And but anyway, so na tayo sandwich dere.
Unsay katuyo ni John the Baptist sa pagpabalik sa katawhan sa Diyos. Dayon, unsay nagsulti sa katapusan, to make ready a people prepared for the Lord. Same idea. Magpabalik sa tao sa Ginoo. Mag-andam sila aron matarong na sila sa Ginoo. So twice we see here, he's getting people right with God. But what I want you to notice tonight is the verses in the middle. I'm sorry, not the verses, the in between. So we have, get the people right with God, get the people right with God. Kana ko kamo mo kita unsa nasa tonga. What's in the middle of the sandwich? Look at verse 16 again. I'm sorry. Nawala ko gamay. Not 16, 17. Tanawang verse 17. And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. There's another sentence in Malachi. Paminaw lang, I'm going to read it again. Malachi 4:6. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. So ang anghel wala nagsulti gayud sa both lines. He only said the first one. But here in Malachi, we see it's two ways. Dili magliso ra sa kasing-kasing sa amahan ngadto sa ilang anak, pero magliso pod sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa ilang amahan. What is that talking about? That's talking about God's people getting right in their relationships with other people. It's talking about mag-ayo sa mga problema, mag-fix sa mga problema diha sa atong relasyon sa mga uban. The truth of the message this evening is very, very simple. Watch me now. Here's the sandwich. Get right with God. Get right with man. Get right with God. Here's the truth of the message tonight. Listen very carefully. English una visay kaduha. Getting right with God is always connected to getting right in your relationships with man. Ang pagpamatarong uban sa Diyos kanunay gi-connector sa pagpamatarong diha sa imong mga relasyon uban sa tao. Listen to me tonight. If you are not willing to get right with man, you can never fully get right with God. And I don't mean man as in lalaki, I mean man as in tao. Kung dili buot, there's the key word, watch now. Kung dili buot ka, magmatarong diha sa imong relasyon uban sa tao, dili mahimo nga ikaw magmatarong gayud diha sa imong relasyon sa Dios. Ang kana nga problema taliwala kanimo ug ang laing tao, mahimong babag taliwala kanimo ug ang Dios. Sabta niyo kana? This is a very important doctrinal teaching. Relationship problems with people hurt your relationship with God. When John the Baptist came preaching in the wilderness, watch now, before he could get the people fully right with God, first he had to get them right with each other. Sa dali pa siya makapamatarong kanila uban sa Diyos, una, kinahanglan siya makapamatarong kanila sa usag-usa sa ilang mga relasyon. I'm going to tell you today why sometimes we as Christians struggle so much to get right with God, to come bounce back from a time of backsliding. Basin mag-backslide gamay. Basin gamay ra. Mag-backslide gamay. Dayon, maglasud ta nga magmatarong gayud sa Ginoo. We struggle in our walk with God. We struggle to pray. Mubasa ta sa Biblia, pero walay nakuha. And I want to show you the reason tonight. The reason is often that we have a problem with another person that we don't want to deal with. Now, I'm not talking about a person you tried to make it right, ug sila nagdumili nimo. There are people right now who do not like me, and there's nothing I can do about it. Are you listening? I can't change their attitude, but my heart is not angry towards them. And if they would be willing, I would be happy to fix the relationship. I told a story at the youth rally. Wala pa ko nagyan today. Few weeks ago, tawag na ko, higala na ko, nga pastor gikan sa layo man. Ug iyang gitawag na ko, he said,
Pastor Mike, I need to tell you something. And nangatana, kaila ka, nag-name siya sa laing pastor nga, dali, layo, gayod, gikan, dali. He said, kinahanglan ka mahibulo. Kana nga pastor, nagasaway ka nimo. I said, ay nalibog ko. Dali siya nagsulti diretso. Siya naglibo-libo. So finally, ako nangatana. I said, so are you saying, nagasaway siya na ko? Oh, nagasaway yun siya nimo. Kinakong tubag. Wakoy labot. Tayo naghuna-huna. Kulang ka na. Wakoy pake. Now, I have no problem with that other pastor. I'd be happy to have a good relationship with him. But there is nothing I can do to change his mind about me. So, dali ko modul niya, pwede ko mag-ayos sa relasyon. Ain't nothing I can do. Nothing. Wala gayud. So I understand sometimes you can't fix a relationship because the other side's not willing. But if you're not willing, that's the problem. And if it's with somebody in this church, that should never happen because we all hear the same preaching. There should never be a relationship problem within the church, and especially not within our homes, that we cannot fix. Because we're all Christians, di ba? Kitang tanang gipasaylo sa Ginoo, di ba? But I'm going to tell you tonight why sometimes we struggle to get right with God. It's because we're not willing to get right with man. Kasi naitaw, kinahanglan pasaylo on nimo, para dali ka ganahan. Pipit, wala pa. Samtang maghula ka nga mo pasaylo, wala ka nagtuman sa sugo sa Diyos. You are being disobedient while you wait to forgive. Naitaw, kinahanglan basing naitaw, kinahanglan ka mag-sorry kanila. Ikaw ang nasayop kanila. Ikaw ang nakasakit nila. And you need to say you're sorry, but you don't want to. Basing na misunderstanding, taliwala nimo og uban, and both of you got angry, ug nagsulti sa mga pulong nga makasakit, siya nakasakit nimo, ikaw nakasakit kaniya. And kumong duwa naghula para sa una nga mag-sorry una. Sayop ko ang grammar. Maghula ka sa lain. Ganang ka nga siya una nga mag-sorry kanimo. Dayon mag-sorry ko kaniya. Isn't that the way we think? And here's how we kinang paagi kita mag-justify. Nasabti yung justify? Meaning make it seem okay para sa atong gawin magpakamatarong. Let me tell you how we justify it. We keep score. We say, mas dako ang iyang sayop kaysa ako. So siya kinang mag-sorry una. That's not biblical. Among dua ganahan ang lain mag-sorry una. Kana nga siya una mag-angkon sa iyang sayop, sa dali pa ka mag-angkon sa imong sayop. Dayon ang problema sa relasyon magpadayon because neither one is a good enough Christian to humble himself and ask forgiveness and offer forgiveness. And what I'm trying to say today is this. You will never be able to get fully right with God as long as you are unwilling to get fully right with that other person. Now, I don't know of any ongoing relationship problem right now in our church. If there is, I honestly don't know. I know there's always small problems, pero wala ko kabalo kabayan sa bisan unsa ga hangtod karon nasuko ang tanan. I don't know anything right now. So what that means is, if there's no problem right now, there's probably going to be one tomorrow. Definitely before next Sunday. I'm trying to teach you a Bible truth. And listen to me, kini nga kamatuoran makitaan sa tibuok Biblia. Daghang lugar. I want to show you just a few of them tonight. I don't think we'll be long. I don't feel good. So let's get into it. Matthew 5, verse 22. Matthew 5, verse 22. Kini nga verse, magpalibog sa daghang tao. Can I say that? Magpalibog confuses. Bisan ako, dugay na nalibog kabay ni ini nga verse. You ready? Matthew 5, verse 22. Kung nasa, amen? But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Reka, shall be in danger of the council. Don't ask me what Reka means. I forgot to look it up. Nalimut ko. But whosoever shall say, thou fool,
shall be in danger of hellfire. Now wait a minute. Kung ikaw musulti sa tao, buwang ka, may impyerno ba ka? That's what it looks like, right? Let's read it, Messiah. Apan ako magingon nga na kaninyo, nga si bisan 15 nga nasuko sa yung ikso nga walay hinungdan. That never happens. Kanunay na hinungdan nga masuko sa mga iksoon. Kanunay, di ba? Amen, Clarice. Kanunay. And Chilla, don't give me that look. I'm not scared of you. Apan ako magingon nga na kaninyo, nga si bisan 15 nga nasuko sa yung ikso nga walay hinungdan, mamaligro sa hukam. O si bisan 15 nga moingon nga to sa yung iksoon, walay utok. Sila nag-translate Reka as walay utok. Walay utok. Brainless, that's hilarious. Walay utok, mamaligro sa konseho, meaning kasuhan ka, tubangan sa council. Apan si bisan 15 nga moingon, buwang ka, mamaligro sa kalayo sa impyerno. I've heard preachers explain this verse, and I never understood. Even after they explained it, I thought, dili man ka na. Dahil na, bala ko na, kana sayo pod. Wala siya nakasabot sa man ako. Dayon, ako nagayon niyo sa story ganiya. Ang babae sa canteen, giyatagan og track ni Beth. Remember that? Wala ko nagayon niyo sa Tibok story. Ako nagayon niyo, siya nagdaghang pangutanan ako, daghang verses. Uban sa yung pangutana, siya nang katana kabayan nining a verse. Og hangtod niya nang kapanahon, wak ko'y tubag. Og right there, ako dire, siya dire, nailinya dire, nagbaligya, tapad na ko. Ang Diyos may hatan ako sa tubag, na wak yun ko nakasabot hangtod niya nang yun ang panahon. She said, ang babae nang katana, nga naman ang baby nga nagingon, kung ikaw magtawag sa tao buwang, nga ma-impyerno ka. Because that's what it looks like, right? And then it hit me. Nakasabot na ako. I said, tinuod ka na kabayan sa tanan sala. Ang bayad sa sala, maawang, o ang pasabot sa kamatayon, lawas nun, o espirituhanon sa impyerno. What does the Bible say about telling a lie? All liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Diba? So, kinsa ang muwata sa impyerno? Ang mga magsasala. Tinuod ba? So kung mamakak ka, ang ayan ka mga sa impyerno, pwede ba ka maluwas? Oh, so kung ikaw, masayop-say mong, masuko ka sa pakiglalis, o masayop ka sa mong mga pulong, magtawag sa tao, buwang ka, wag kay pulos, makasikit ka so uban diya sa relasyon. Sala ba ka na? Sala ba? O kung ang taong naisala, asa siya ngayon kung mamatay? Impyerno. See, tinuod ka na kabayan sa tanang sala. So kana akong tubag kaniya. Kana mo oras ako na yun niya. Kana mo oras ang kinahanglan ka maluwas, magsasala ka. Dili kini lang mo padalang tao sa impyerno. Ang tanan sala mo padala nimo sa impyerno kung dili ka maluwas. But so I answered that question dahil nasa laing pangutana, daghang girang pangutana. Pero ang Diyos may hatag na ko sa tubag. But then, samtang nagandam ko ni ini nga mensahe sa Friday sa hapon. And but the mic, the hapon is not maayo. And but anyway, God gave me even more understanding. Watch here. Let's look at the verse. Whosoever is angry with his what? With his what? Without a cause shall be in danger of the judgment. Whosoever shall say to his what? Brother, Reka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say that what? Thou fool. Okay. What do you know what this is dealing with? All three of these things are dealing with relationship problems. Nga naman ikaw mo tsulti sa tao, buwang ka! Tungod na ay problema sa relasyon, nasuko ka. Diba? Kung nasuko ka, unsay problema? Na ay problema sa relasyon. So what is Jesus doing here? Jesus is trying to help us understand a simple truth. Seryoso gayud ang mga sayob diha sa relasyon. Grabe kayo. Kung mawala, dili ka makakontrol sa imong kasuko, magsulti sa mga pulong, makasakit sa kauban, seryoso gyud ka na. Sala gyud. Kana nga sala, makabadala nimo sa impyerno, bisan nun sa laing sala. He's saying, grabe kayo ang sala diha sa relasyon. That's what he's saying. Do you understand that?
That's what this verse is about. Obviously, it's not talking about salvation. He's trying to emphasize relationship problems are serious in God's eyes. And look at verse 23. Unsay unang pulong. I was so excited when I prepared this message because mabuka gayud akong mata. Matthew 5:23. Unsay unang pulong. Therefore, busa. What does busa mean? What does therefore mean? Nagtudlo pabalik sa unsay gisulti una. So, tungod tinuod niya na unsa ang akong pagtulo nimo sunod. Tanang 23. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, kinsa imong hatagan og regalo diha sa altar? Ang Diyos. So, unsay relasyon ni ini? Ang imong relasyon sa Diyos. Okay, verse 22, ang imong relasyon sa tao. Verse 23, ang imong relasyon sa... Are you with me? Nakasabot mo? Nag-follow ba? Therefore, if I bring thy gift to the altar, and there at the altar, now of course we don't bring sacrifices to the altar at the temple anymore, but it's the same truth. Magpadul ka sa Ginoo. Aron mangayo og blessing, aron mangayo og tabang, aron mo alagad kaniya. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there at the altar dul sa Ginoo, remember that thy brother has aught against thee. Busa kung ikaw mo dala sa imong gasa ngadto sa halaran, og dito makahinumdom nga ang imong igsuon adunay bisan unsa batok kanimo. What is that talking about? Watch me now. Have you ever experienced this? Magduos ka sa Ginoo, tiya sa pagampo Ginoo. Kinahanglan ko sa imong tabang karon og Dios na gyud. Ganahan ko mo tabang nimo, pero nahinumdom ba ka unsa imong gisulti sa imong igsuon sa gahapon? Has that ever happened to you? Magsulay ka mo ampo, diretso ang Diyos mo pahinumdum nimo kabayan sa imong problema sa relasyon sa uban. That's what this is talking about. Kana nga relationship problems sa tao, nagbabag sa imong relasyon sa Diyos. Look at the next verse. Look at verse 24. He says, kung mainumdum ba ka nga imong igsoon na ay problema kanimo, meaning ikaw ang nasayop. Dili siya ang nasayop, ikaw. Leave there thy gift before the altar, and go thy way. First, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Ibilin dito ang imong gasa atubangan sa halaran, og dito og adto sa imong dalan. Una, pakig-uli sa imong igsoon, og dayon balik og ihalad ang imong gasa. Watch now, I'm going to borrow our box here. Kini ang akong gasa para sa Ginoo. Magduol ko sa Ginoo aron mag-offer sa akong gift. Dayon kung magampo ko sa Ginoo, mainumdum ko. Hoy, sa gahapon nasuko ko, nakasakit ko sa akong sa lain-lain tao. Ang Diyos nagingon, ibilin niya na, ibilin ka na. Moadto sa tao nga na ikaw ang nakasakit niya, pangayog pasaylo, be reconciled, pasig-uli sa imong igsoon. Dayon, human niya na una ang relasyon sa tao, dayon mo balik o pwede magmatarong sa Diyos. Are you following me? What do we see here? The same truth. You can't, watch now, you can't be fully right with God if you are not willing to be right with men. Kung dili-buot ka, mag-ayo sa problema sa imong relasyon sa tao, kana mahimong babag, taliwala kanimo ug sa Dios. Sabtan ninyo kani. Klaro manggod. Klaro manggod. Here comes Claire o Romel. Masuko gayud ko kanila kay ulahi. Dr. Romel, Miss Claire, welcome kayo. Raven, pahawa ka. Walay tao diri naigugma nimo. Okay, gamay ra. Naigugma gamay. Welcome, Dr. Romel. Sige, padayon ta. So what's the truth of the message today? Ang pagpamatarong uban sa Diyos kanunay gi-connector sa pagpamatarong diya sa relasyon uban sa mga tao.
They're connected. Let's look at another one. Let's look at another. Matthew chapter 6, verse 14. Kung nakaisayop diya sa bisan unsang nga relasyon, og dili buot ka mag-sorry, dili buot ka mangayo og pasaylo, or ang nailaing tao nakasakit nimo og dili buot ka mo pasaylo, kana nga problema sa imong relasyon, ug ang garbo nga naghimo sa problema, the pride that causes the problem, that will become a barrier. Kana mahimong babag, taliwala kanimo ug ang Diyos. Matthew chapter 6, verse 14. Matthew chapter 6, verse 14. Kung nasa, amen? Many people also get confused about this. This is not talking about forgiveness in salvation. It is talking about your relationship with God, your Father, after salvation. Let me show it to you. For if ye forgive men their trespasses, your what kind of Father? What kind of Father? Wait a minute. Kung ang tao wala pa naluwas, ang Diyos pa ang iyang amahan? Dili. Kanusay ka mahimong anak sa Diyos, kung moto ka ni Jesus Kristo. As many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believed on His name. So is He teaching how to be saved? No, naluwas na. Imong amahan nga langit nun. Naluwas na gayud. Diba? So He's not talking about how to be saved. He's talking about your relationship with your Father pagkahuman sa kaluwasan. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kay kung kamo mo pasaylo sa mga tao sa ilang mga kalapasan, ang inyong langit ng amahan mo pasaylo usab kaninyo. Apan kung kamo dili mo pasaylo sa mga tao sa ilang mga kalapasan, dili bisan ang inyong amahan mo pasaylo sa inyong mga kalapasan. We don't get saved by forgiving others. Dili ta maluwas tungod mo pasaylo ta sa uban. Maluwas ta pinagi sa pagtuo diya ni Jesus Kristo, mahimong ta sa anak sa Dios. Pero kung anak na ka sa Dios, og dili buot ka mo pasaylo kaniya, kana nga pagkawalay pasaylo, unsay sakto grammar? Pagkawalay pasaylo, pagka dili kana Nestor? Kana nga pagka dili mapasayloon, kana mahimong babag ya sa imong relasyon sa Dios. Am I making sense tonight? What I'm showing you, this is not a one-time teaching. Your relationship with other people affects your relationship with God. You can't be fully right with God while you are wrong with people. While you are unwilling to forgive, unwilling to apologize, unwilling to deal with the relationship problem. Paminaw na ko karon. Christian, listen to me. You cannot get fully right with God hangtod nga ikaw naghawid sa kapungot sa imong kasing-kasing. Now don't misunderstand me. I use the word naghawid. Naghawid. Hawid means dili buot ka mo buhi. Usahay mo buhi ka dahil imong kasing-kasing mo dagan mo kuha pabalik. Dahil yung kinala ka mag-decision mo buhi pag-usab. Tinod ba? That's forgiveness. Forgiveness is not a one and done thing. Nagpasaylo na ko. What na problema? No. Gino mo pasaylo ko. 10 minutes mo labay. Masukog yapon. Sorry kayo, Gino. Nagsulit ko magpasaylo. Pero naglusog yapon ko. Nakakita ko niya. Nabalik ang tanan memory. Sayang gihimo na ko. Gino pala yung tabangi ko mo pasaylo. Sometimes you forgive again. And again. And again. And again. And again. Welcome to the Christian life. That's exactly what Jesus does for us. Magsalata, siya mo pasaylo pag-usab. Ginoo, nasayo ko, ako mo pasaylo ni mo. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Watch now. Faithful means He'll do it every time. Just means He does it for everybody. Walay pinalabi. That's what God does for us. But sometimes with us, tungod tawag yapon ta, that anger comes back, forgive them again. Forgive them again. Because when we refuse to forgive, kana mahimong babag, taliwala kana togang Diyos. When we refuse to forgive. Watch now, not when you struggle to forgive, when you refuse to forgive. Don't.
Sometimes preachers will try to make you feel guilty because you struggle to forgive. That's dumb. Everybody struggles to forgive. The struggle shows your humanity, and it shows you need God. Keep on struggling to forgive. Forgiveness is godly. Ang tinod pagpasaylo magikan sa Ginoo. Walk with God. He will give you the strength to forgive. And eventually, that pain that's connected to the hurt, that pain that is connected to the mistreatment, eventually it will heal, and you won't have to keep forgiving again and again and again. There are people who hurt me very, very, very deeply in the past, but it doesn't hurt anymore because God has helped me to forgive, and I've healed. But healing can never come until you are willing to forgive. Until you fight, maglisod ka mo pasaylo. Eventually the pain disappears and the healing comes. Listen now, you cannot fully get right with God while you are holding on to the sin of unforgiveness. Unforgiveness is sin. Kay gisugo ta nga mo pasaylo sama nga si Kristo mi pasaylo kanato. Let's just be honest, it's not mi pasaylo lang, it's maga pasaylo. He continues to forgive us. Look with me at Ephesians chapter 4 verse 31. Ephesians chapter 4 verse 31. Ephesians chapter 4 verse 31. Kunana, say amen. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Itugo nga ang tanan nga kapait, og kapungot, og kasuko, og pagbagulbol, og daot nga pagsulti, makuha gikan kaninyo. Uban ang tanan tinguha sa pagdaot sa uban. Kana nga ang literal translation of malice. Malice is tinguha sa pagdaot sa uban, a desire to hurt others. Verse 32. Og magmalumo kamo sa usa ug sa usa, humok og kasing-kasing nga nagapasaylo sa usa ug usa, bisan sa samang paagi nga ang Dios tungod ug alang ni Kristo nakapasaylo kaninyo. Paminaw na ko, kini dili uska suggestion. Sa tani ang pulong sugyot, suggest, dili kani uska pagsugyot, kini ang sugo. Kini ang sugo, pasaylowa sila. Kung ang tao magmaltrato kanimo, kung ang tao mo sakit kanimo, kung ang tao magpaulaw kanimo. Sometimes that's the hardest one to forgive, is when somebody embarrasses you. Atubangan sa lain ang tao magpaulaw kanimo o maglisod ta mo pasaylo kanila, because we want somebody to embarrass them back. Diba? Kung tao maghimo niya na kanimo, kisugo ka na mo pasaylo. Let's look at one more verse that teaches this truth. What's the truth we're preaching tonight? Getting right with God is always connected with getting right with man. Ang pagpamatarong uban sa Diyos kanunay gikonektar sa pagpamatarong diya sa imong relasyon uban sa tao. Let me show you one more that is so powerful. 1 Peter chapter 3 verse 5. I learned something from this passage this week. I was so excited I called Mom Ruth to tell her what I learned. And she was sleeping, so her phone was on Do Not Disturb. So I stepped out of the office and preached it at Gillette instead. Kay siya ang pinakaduol. Wala siya naminaw daw tangyapon siya. Nagampo ko nga siya mo dawat karon sa kamatuoran. 1 Peter chapter 3 verse 5. Kung nasa amen? For after this manner, in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Notice here, a woman choosing to follow her husband is connected to trusting in God. Ang rasong maglasurang babae mo submit sa iyang bana tungod kulang ang iyang pagsalig sa Ginoo. Even as Sarah obeyed Abraham,
calling him Lord, not Ginoo, agalon, meaning she respected him. Whose daughters ye are, as long as ye do well and are not afraid with any amazement. Verse 7. So verse 5 and 6, nagastorya sa asawa. Verse 7, nagastorya sa bana. Likewise ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Masaya. Kay subay ni ini nga batasan sa karaan nga panahon, ang balaang mga babaye usab kinsa misalig sa Dios, midayan-dayan sa ilang mga kaugalingon, ingong nga ana sa pagpasakop ngadto sa ilang kaugalingon nga mga bana. Bisan sama ni Sarah nga mituman ni Abraham nga nagatawag kaniya nga agalon, kang kinsang mga babae nga anak mao kamo. Samtang kamo nagbuhat sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa nga katingalahan. Watch right here, ladies, look at me. Why don't you just be honest? The reason you fear submitting to your husband is you're afraid he'll make a mistake, and you don't trust God to take care of your husband's mistakes. Ladies, kanang problema. Watch me now. Watch me now. Watch me now. Kanang problema. It's not that you don't trust your husband, it's that you don't trust God to oversee your husband. Listen now. Kung ang membro, modol na ko, musulti, Pastor Mike, kung nasayop ka sa imong paggiya sa simbahan, nasa'y katungod maghimo ni Ana? No, ako magmanubag sa Ginoo. Dali sa mga sakop. Tinod? It's a faith factor. Does the pastor ever make a mistake? Absolutely. Nabakoy sayop diri? Siyempre. Pero kung ako masayop, ang Ginoo ang magpatulid kanako. Watch now. Remember before, I told you I think God wants us to buy the property over there, ang Jehovah's Witness Kingdom Hall. Nainom mo ni Ana. Now, I do think God was guiding me. Pero naggamit siya ni Ana nga lote aron magtigomik tungod kabalo siya, unya mag-change siya sa akong padulungan aron mo palita dire. Pero sa sinugdanan, nagiya siya niya na ra. Ug si Ma'am Connie, nagiyon ako. Ang yang bana, nagiyon niya. Kasi nasayop si Pastor Mike, tungod dali ka na ang mayok nga lugar. Dali mabaha, ubos. Lalom man, dali mabaha, walay kanal. Ug si Ma'am Connie, nagtubag niya, ang Diyos makagiyat ni Pastor Mike. Now wait, ladies, that's what it's all about with submitting to your husband. Magbantay ka sa mong bana. Kasi nasayop siya. Kung nasayop siya, ang Diyos ang magatiman niya na. Trust God. Trust God. Verse 7. Sa samang paagi kumong mga bana, pagpuyo uban kanila sumala sa kahibalo. Gentlemen, you need to learn your wife. You need to know what upsets your wife, and so you can avoid those things. You need to know what makes your wife happy, so you can do those things. Learn your wife so you can please her. You can't love your wife properly if you don't understand her. And I'll tell you why most men don't understand their wives. We don't listen. Ouch. Let's just be honest, gentlemen. Dili tahanas nga maminaw sa atong asawa. We're not good at listening. Learn. Learn. Sa samang paagi, kumong mga bana, pagpuyo uban kanila, sama sa kahibalo, nga nagahatag og pasidungog ngadto sa asawa, ingon nga ngadto sa mahuyang nga galamiton. Ug ingon nga, isig ka manununod sa grasya sa kinabuhi, aron ang inyong mga pagampo dili mababagan. Ako nakadungin nga verse balik-balik gitudlo kung ang bana magmaltrato sa iyang asawa, ang iyang mga pagampo mababagan. And that is true. That is what it says. But I never have heard anybody teach the other half. It doesn't say imong pagampo mababagan. It says inyong. Mas klaro ang Bisaya kaysa English. Tungod ang Amerikano, ang English, you means one or many.
Di ba? Pero sa tinuod proper Bible English, you means plural and thee or thou means singular. So saktong pag-translate, inyong pagampo. Pila ka buok ang inyong? Dua pataas. Tinuod? So, kung kinsang ampo, pwede mababagan. Now, kung maglantaw ta sa sinugdanan sa verse, let's see if we can figure it out. Maglantaw ta sa sinugdanan sa verse. Likewise, ye husbands. Pila ka buok niya na? Husbands. Pila ka buok? Tanang nga namin nyo, mga lalaki. Tinuod? So, plural ni, di ba? So, basin ang inyong nakastorya kabayan sa tanan bana. Pero padayon tamo basa. Likewise, ye husbands, dwell with them. Pila ka buok ang pulong them? Plural man. Two kapin. Tinod? So, who is that? Kanang mga asawa. So, kumong mga bana, magpuyo uban sa inyong mga asawa according to knowledge. Kinala mo katon kanila. Now, look at the next phrase. Right here, ma-change ang tibok verse. Giving honor unto the wife. Pila ka buok ang asawa diya? The wife. Pila ka buok? One. Usa. Nga nagahatag og pasidungog ngato sa asawa. One lang. Ingon nga ngato sa mahuyong nga galamiton. So wait. He says mga husbands. Husbands, mga bana. Dwell with them according to knowledge. And then, mag-focus siya sa matag bana og iyang kaugaling mga asawa. Just like when God gave the 10 Commandments. Nagastorya siya, gikan sa babaw sa Mount Sinai, ngato sa tanan. Pero unsa pulong gigamit niya? Thou shalt not. Thou, one. Pero nagastorya siya sa tanan, pero individual, tagsa-tagsa. Diba? O kanang atong nakitaan dere. Husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. Ang imo gayon. So now we're dealing with matag bana sa iyang siya o iyang kaugalingon asawa. Are you with me? Magbasa pa tayong magbasa. Giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life. O ingon nga isig ka manununod sa grasya sa kinabuhi. Who are the heirs together of the grace of life? The husbands together or the husbands and wives? Husbands and wives. So me and Ma'am Ruth, kaming duha, mao ang manununod, what is it? Isig ka manununod sa grasya sa kinabuhi. So me and Ma'am Ruth, we are heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Aron ang inyong mga pagampo dili mababagan. I want you to look right there. You see the word, that your prayers be not hindered? Look at it. Look at it. Look at the last sentence. Look at your Bible. That your prayers be not hindered. It starts with the word that. Unsay punctuation nga nag-una sa pulong that. Semicolon. Now, I'm not going to give you an English lesson, okay? I'll spare you the nosebleed, okay? But in proper English, kung mag-start ka sa dependent clause, it starts with the word that. It's called a dependent clause. It means this group of words, this sentence, depends on the other part of the sentence, arong maklaro. So when you start a dependent clause, normally there is no punctuation at all. But here we have a dependent clause that has a semicolon. Do you know what the semicolon tells you? The phrase here, that your prayers be not hindered, is not just pointing to the husband, and the husband should dwell with the wife according to knowledge. It's also pointing to the wife and what she's supposed to do in the verses before. So that means when the wife doesn't do what she's supposed to do, mababagan ang iyang pagampo. And when the husband doesn't do what he's supposed to do, mababagan ang iyang pagampo. What are we seeing here? Ang problema sa relasyon sa tao, mahimong babag taliwala kanimo ang Diyos or sa Diyos. Same truth. Same truth. It's not, I've heard so many preachers preach it. The husband's prayers will be hindered. So will the wives.
wives. Heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. You listen to me? While you are angry with your spouse, it's very hard to pray. Diba? You know why? Because God's up in heaven saying, yes, ganahan ko mo rin mo, pero una kinahanglan ka mag-ayos sa problema sa imong relasyon sa imong kapares. The truth of the message is so simple. You can't be right with God and wrong with man. So if you want to get fully right with God, you have to be willing to fix the relationship problems with men. Listen to me now. Iba ninyo nga mga magtiayon, paminaw sa inyong pastor. Paminaw. Sometimes you try to walk with God and you just can't feel close to God. Man, ano man nagbate ko nga napugnang ko gikan sa pagduol sa Ginoo. The problem is you're not right with your spouse. Dili matarong ka uban sa imong spouse. Here's what it is. Many couples have an ongoing, under the surface argument that both people are trying to win. Magsulay ka mo pruweba nga ikaw ang saktog, siyang sayop, and you're trying to win. You listen to me. You can win the argument and lose your marriage. Unsay pulos kung ikaw nakadaog ko. Karon ako ra isa. Unsay pulos. We have an old English expression. You can win the battle and lose the war. Makadaog ka sa gamay nga gubat ug mapildi sa pinakadako nga gubat. Mawala ang kaminyoon, pero ako wala ko narangkon sa akong sayop. Ako nagpruweba nga siya ang sayop. O ikaw ang nakadaog sa kaminyoon. Sayang. Do you know what the problem is? When you have two people who are trying to win the argument instead of trying to win the relationship. Turn with me to 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5, verse 5. First Peter chapter 5, verse 5. Kung nasa amen? Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. I don't have time to explain that part of the verse. I want to focus on this sentence. Paminaw ni ini. Yea, all of you. How many of you? All. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Sa samang paagi, kamong mga batanong ipailalo mga inyong mga kaulingon nga to sa angtyano, oo, ang tanan kaninyo magpasakop sa usa ug usa, o pagsulob o pagkamapaubsanon, kay ang Diyos nagabatok sa mapagarbohon o nagahatag sa grasya nga to sa mapaubsanon. I want you to look at that second verse. The second line, Yea, all of you be subject one to another. Now, I need to explain that because dili klaro gayud ang Bisaya. Oo, ang tanan kaninyo magpakasakop sa usa ug usa. Ang pulong sakop. What does it mean to be subject? Sakop. I know you say sakop means part of, diba? Apil siya, right? But literally, subject means under the authority of another. Ubos sa autoridad sa uban. Let me show you how that even means it in Visayan. Barangay Banonong diri, sakop ba sa dapitan? Sakop ba? So, kinahanglan ba ta motuman sa mga balaod sa dapitan?
So anata ilalom sa autoridad sa dapitan kay sakop ta sa dapitan. Okay? Kita mo gamit niya ng kapulong para sa mga membro. Now, kinsa ang ulo sa simbahan? Who is the head? Ang pangulo gayud sa simbahan? Si Jesus Cristo. Right? Pero ilalom sa ni Cristo, He's called the chief shepherd. Labaw nga magbalantay na the lower shepherd. Magbalantay ang mas ubos nga magbalantay kinsa man kana ang pastor. Did you know in Spanish the word pastor is shepherd? Shepherd. Nakaadto mi sa simbahan. Gitawag sa Spanish. Hold on, let's see if I can get this right. Iglesia de pastor something bueno. I looked at that and I thought, the church, because in Spanish you do it backwards. You put the adjectives afterwards. I looked and I said, so in English, good pastor, Baptist church. And then I realized, pastor means shepherd. Who is the good shepherd? Jesus Christ. The good shepherd Baptist church. So, in the church there's Jesus, the chief shepherd, and then there's the pastor, the under shepherd. Right? So kung sakop ka sa Truth Baptist Church, you are under the authority of the pastor. Diba? So what does sakop mean? It means ilalom or ubo sa autoridad. So kung ang Diyos nagsugo, magpasakop ka mo sa usag-usa, what does that mean? Very simple. Be willing to put yourself under someone else instead of fighting for your own way. If it's not a matter of right and wrong, then be willing to be subject. Now watch me. Gentlemen, we are the leaders of the home, but we can still be subject to the desires of our wives. Many times, I give, watch me now, everybody knows, iso gyud si Pastor Mike, when I decide, kini ang matarong kanarabo aton na to, wailain. We're not going to talk about it. Dili ta mag-iskod. Kini rabo aton. Pero kung dili usa ka situation sa matarong ug sayop, you on my staff know, Pastor Mike is subject to you often. Pastor, can we do it this way? Sure, pwede ra. Pastor, pwede ba na ko'y idea para sa akong Sunday school class? Pwede ba? Pwede. Am I the leader? Absolutely. And if you say, Pastor Mike, we want to have a mixed swimming activity, I'm going to say, no! Dalita mo tuwang malaki, mga babae, magdugang og langoy. We're not going to do that. Tungod dili maras na, di ko ka na mga lalaki magbantay sa mga babae. Uy, tungod kung mabasa ang babae, ang clothes, what's the word, magtapot. Dili maras, mo pakita sa forma, so we don't do mixed swimming. Ever! But if you come and say, Pastor Mike, we'd like to do a swimming activity with just our class. Can we do it? Where do you want us to do it? I'll say, where do you want to do it? Diba? I make myself subject. I let you have your way, even though I'm the leader. Diba? And you can do the same thing in your marriage. Sometimes the dad has to say, no, once in a while, Mom Ruth. Now here's Mom Ruth. Mom Ruth is an amazing wife. But if she has a weakness, it is this. She tries to do too much herself. She wants to be a perfect wife and do everything. So sometimes I say, Ruth, you're not doing that. Ako magpugong niya. But I need, no. Ruth, I'm canceling school today because you can't handle it. Because I know that's what's best for her today. But in other situations that aren't important, I let her do whatever she wants. She sends me a picture. Nag-rearrange ko sa furniture sa living room. Unsay mong gihuna-huna? I say, that's fine. That's fine. Whatever you want. That's fine. Bisan mas ganahan ko sa laing paagi? That's fine. You know what that is? It's being subject one to another. Do you know what it means? Watch here now. Here's what it is. It's choosing not to fight over stupid things. Makiglalis para sa akong gusto. Pero kung dali importante, nga naman makiglalis. Okay. Christians, why do we argue
about which kind of sudan we're going to have for supper. Hello. Amen. Do you know what that is? Yes, amen, says the man who's single. All right. Hello. Ganahan ko sa karne. Oh, pero mahal ka yung karne. Ista na lang. Hindi ka po ko sa ista. And then you have an argument over fish or pork. That's stupid. Be subject one to another. Unsay mong ganahan? Okay naman. Pwede. Okay naman. Hey gentlemen, let me give you some advice. Let your wife run the kitchen. If she's going to cook, watch now. If she's going to cook, let her have what she wants. If you want something else, you cook it. But, ladies, you can also say, Pangga. Unsay imong ganahan karon para sa panihapon? I was trying to remember the word pangga. Ako si Ma'am Ruth mo gama sa pulong, babe. Now watch. That's called being subject. Do you know why we don't want to be subject? Because we're proud. Nga naman kita makigulalis para sa akong gusto kay Garboso. Say, Pastor Mike, how do you know that? Look at the verse. Kung ganan ta magpasakop sa usag-usa, unsa gikinahanglan. Look at the verse 5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with what? Oh, don't we hate that word? For God, watch that word. For, because, tungod, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Sa samang paagi, kamong mga batanong ipailalom sa inyong mga kauliong nga to sa anciano, oo, ang tanan kaninyo magpasakop sa usa-usa o pagsulob o pagkamapaubsanon. Kay ang Diyos nagabatok sa mapagarbohon o nagahatag sa grasya nga to sa mapaubsanon. Ang pakiglalis para sa imong kaugalingong gusto, imong kaugalingong paagi, kanunay gikonektar sa garbo o ang atong Diyos makigbatok sa mapagarbohon. Kita maghuna-huna, siyang nasayop ni ining situation, so ang Diyos tapid kanako. No, ang Diyos patok kaninyong duha kay mapagarbohon na. Oh, bisan sakto ka diha sa pakiglalis, kumubarog na ang garbo, karon sayop ka sama sa uban. Be subject one to another. Humble yourselves. Isn't that hard? Christian, that's why you need to walk with God. Si Kristo nagpaubos sa iyang kaugalingon, bisan siya ang tigmugna sa tanan. O kita nga mga minugna, nga walay pulos gawas ni Kristo. Magtindo. Oh! Akong matarong nining kahimtang! No, ikaw ang mapagarbohon ni ining kahimtang. O karon, ang Diyos nakibato kanimo pod. Can I ask you a question? Are you fighting for your way? Nakigaway baka para sa imong gusto? Mo pruweba nga ikaw ang sakto? We argue about such dumb things. Ladies, listen. Imong bana nagyong sa story. Last week sa Martes, niyato ko sa Merkado. Dili, Martes, Miyerkules. Martes na lang, Miyerkules. Butol ka mong duha. But isn't that what we do? And then you get mad over Martes or Miyerkules. I'm sorry, you are stupid. Grow up! Hey ladies, it's real simple. It's real simple. Kung imong ba na masayop sa detail, shut up. Come on! Ladies, let's just be honest. Most of the time, girls are better with details than guys. But does it matter if it was Tuesday or Wednesday? I mean, he's not standing in court. I swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help me God. Hello, he's telling a story. Shut up, let him tell a story.
Di ba? We argue about things that don't even matter. It's not, what should we do in the training of our children? It's, what should we eat for breakfast? Wala pa ka ng lungaan! Unsay pulo sa mga tao na ining balay! Uy, si Pastor Mike nagpuyo sa Pilipinas, dugay na! Hey, look. Why don't you let your spouse have a bad day without you yelling at them, dili magyaw-yaw kanila? Hey, look. Sometimes mauli ko sa gabi, o wala pa nahuman ang work ni Ma'am Ruth, kay busy gyud siya, kapoy. Do you know what I do? I walk in and say, here, give me the baby. Ako mo tabang nimo. Here's what you walk in. Nga naman, wala pa nahuman ang ang panihapon, gutom ko. Hello! Welcome to Truth Baptist Church. Practical kayong Biblia. Humble yourself. Pagpaubos sa imong kaugalingon, aron ang Diyos makabless ka nimo. God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Siya mahatag og grasya, mahatag nimo og tabang. So, let me just ask you, have you been fighting for your own way? Nagsulay ba ka mo daog sa pakiglalis, magaway ka para sa imong idea, sa imong gusto? Here's my question. Kamusta imong relasyon sa Diyos? Naibabag? Kamusta imong pagbasa sa Biblia? Nabay makuha? Kumubasa ka sa Biblia, nagbati ka, mala gyud. You ever experience that? Kamusta imong relasyon diri? Kung na'y problema diri, murag na'y problema diri. Kamusta imong panahon pagampo? Mag-connect or gayud ka sa Ginoo? Or dali comfortably, tungod kabalo ka, ang Diyos, dali maminaw gayud, tungod ganan siya, ikaw mo, ayaw niya ng problema? How we doing? What's the key? Humble yourself. Hey, married people, it's not humble your wife. Humble your husband. It's humble yourself. Pastor Magwali, come on. Oh, grow up. Humble yourself. Amen. One every head bowed, every eye closed.